Ang kapayapaan po ng Panginoon ang sumaatin po nawang lahat. Apato mau penutipapanan no anyu plemya kata la isiana. Sa iba't ibang panig ng Hana miana vi amaboto kata la kapa apa bo bau. U amesuli primi daga posiama la program sia jila. Mila mia ba hafi mia ai mia ko na ujia. Ina mia kata mia atada mau nuti. Banyata apa ni. Iya mia adia apa padan na mia kata mia aduk pada. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Mia fufu mauga nusuka tanto. Sana po ay minsan pang tanggal. Lautan vida kapang komala kuku. Ida kuku na Kinikilala po na ako niya pa akpadada si wag nila nawala. ang bawat araw na idinaragdag mo sa Nila akba makodang. maraming salamat. Kaya ba sinatop ka din niya pa akba unulati. Akba kada na fufu. Ya wo domani niya pa akba soso si wag nala namin na niya pa akba uma. Alam namin ito Tugbaba gawa ng iyong afoku gadaw pangyarihang mga kamay, datu dami. bunga ng iyong habag sa Niya tentu esyaw madedila. Niya ba aming lumalapit sa iyo asisa sa padonay. ng aming mga kasalanan, Paunublang na niyaw amabatos yun na wala. kasabay ng aming Kaakalat niya vaun kuma. Kabuk niya punumpom. kami, Panginoon, Pupudadaw. ngayong nagpatawad na kami Alakukupum. sa mga nagkasala Kafufu. sa amin. Nida kukuchit Sa kami. samahan mo po kami sa Kala aming simichit nakasapang ka. Mesyo wapada niya nitila iyong na. mga salita sa Noplimi aming aka. sa buhay. Sibanyala wanyaw stronga. Bayan kami habang Laban na lamya pa akbo mala. kang ibinibigay Di malam niya ma. Bawa jomyan. ng kasang-ayon ng iyong Tuun fiat uji. alam namin Basadesima. Na nami mon popola. namin sa buhay na ito Yatem awa ulolon. kang inihahandang Laban na. mahalaga Kasi manilala. harap na walang hanggan. Nila anyin o gadaw. Sana kaming mamulat ang aming mga mata pag sa pagtanong Iya ba miano agbanono si je vivi kita pada mian ang aming buhay sa kasalukuyan laba ay miatong magamit namin, Ama, awo nusu jela makakita kami ng ba si zambia la lamia ase acho awo wololon kokwela kaligayahan sa pagsunod sa iyo. lemia akpo wo domo nyunyu plo jo popo sim ado chuma no wado unyawji kana ira miano bi ambato kakabli bolakata po nublamina lubo Sana'y magbukas ka ng siula at ng mga upada kaisipan. da popo jim Minsan pang na avu ukwejiu proko susu i akla sa oras na ito. Muli, na anopla yu de shed su anya udo nula isiana na uniti papana duji de nya pejiu ma la piau kata akpa gada naw la nya dala Yesu Kristo konkomo. Amen. Magandang gabi po. Live tayong napapanood ngayon. Fi na amesiama nyeba nyagbo ntega to UNTV 37 G bakule Members Church of God International pe ya bala uji alo MCGI apomi la Facebook G na namaka la nyapa YouTube G efi na nyakata apatola produti papa na no kle nyakata esie enye MCGI pa domanyo wola. Bilang
Kami po ang members ng Church of God International o MCGI. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo kami sa Yawmin Members Church of God International, alo MCGI. Kami la nyakatan nyakpembe nyawda kaklini la egbepe onalam. Ma ajiji ola. Miano biado chune cho biko wa ano klimi. Lebe miatem eji awon mina miano biambo tosyo tuwola. Ka ma ajiji ohala. Miano visula MCGI biko chapter la wa akuno miaduma. Ka no view nyele miakpem na nama kenya miano biambo towo. Henna nusosrocho mau kwa jojonye kla apa nyawunti kla alesi wojibo wa awo oji ba alesi mi jesi enela ejebe ni awo da mau kwa soji abalesi ngwede onko yawma ana Paulo ngwede Korinto topo agbalagba tawi anakipi blato andrambe kena amada bo adokwi nyagbodila alu bobo mamala Jesi nusiu manglodo de mila bana apatola pasededewe. Apatola pasau siu nyakla acho okyauma hana nyapa siaula. Ela bevi nami to bemia asro. Ela bana esie ngokokwela glo sinya nyapa doda asi hana auji wowo. Nyaglola tawi aba pikwi etong globe. Binamia se nyau kata patapo nyabe. Vom mau ina la episau mada asi la bana esienya amabato katanto asesya wula wonya nusuoji wo nyelado chu ngolo kokewma eye esia nyela miakpemna abale si Paulo le miafiam alatia tota de pipi ababe mi cho nyanyawo po agbawu eye ale nyawu Kristo kwa sela nukeng ya apato Yesu Kristo nufia la esi esewu la esi simiaten aklentu kokyauma esi ogomo jibanya ako alebe nye anya apato Yesu Kristo yoma jelawu alo anya Kristo to ita la nana panu sio mala nyela miakpem be ya awada kaklimi nile miakpem be nyawada kaklimi le miakpo jutu poko selu sosia wo be miala aje ko majinusia pon kakabla bo anyi miawula nyenye MCGI Nigal esia woga aka asonu acho mi apato Yesu Kristo po saunu ese anya kana po gapon diga wideki yela mokpomba nya awada kaklimi eda makke nyele nya kpem ha ba nya a subscribe na nya pa MCGI channel la esiuma nya teng akpo nufupu cho khosa penya kumudi bonuti agbamanya kumudi bonuti siwo klemi le chuk ngol kokyauma nya unlike nya subscribe na nya pa MCGI pa channel la enamaka ha nyele miakpem na wanyebe nanali nyateng awo akpede mianula mosu ya denula maupo hala la klalo la esiawom enamaka dono gbokoko amo apompe dokitawu abia upo la masenya uta sala dokitawu la klalo bo wapo no pni nyawo ya nye dabu fototo amama o makasu bosu manala alo junya ha simanala o alo gbogbo sina glo na alo mukake onyo nusi miawo akpada nyanitila miatem abia nya apon klemnya nyano biawo dokitawu la miesi yatem apon alo abia nyawo la ya fala woji chonya fala masanya unu na namaka ha ta po la miesi la kaka akpa vo kwawo nanu bwado li sinyatem awa akpada nyanula to boba menya pa ame vigo kakamila klalo to mau pepedan kulungan to boba menya pada yan la mosin mau ada mola ida kukul
nana sui simia anamila mihwinami bemia miazu maupo donu bemia awon apololo nutido miapa tu senula enya donu vevia de le miapa nutilan lan ele vevie bemia sen kake aleke tu nya vevie wu vieto na nya abia ngokokuyau na eva nyasianu mida bia akpo asiada. May tunog na masarap pakinggan. Mayroon din na nakakainis. Pero hindi may Bedidiarula vivina etuma adua evena etuma kakela nyateng agbe esia obe nyapetula wala nunyala de wai nuka ajo na nyapa etu le nutila pa akpabu bwau alu afisi wanola watugo na afisi wola fifia le tomala afima vijito bumi amu nyɔnu fɔ afu le eye ɖeviwo ƒe to hã dze agɔme le afi ma be woase nya. Ne wodzi wo la, wosea nu. Ɖeviwo la, woƒe to wɔa dɔ kaba ŋutɔ. Ɖewo yi womele klalo be woate ŋu ase lidodo si le xexea me o. Ye tae ne wose gbeɖiɖi aɖe ko akpɔ be wofɔna. Esia nye kpɔɖeŋu si míate ŋu asi tɔme lãgãmawo kple exɔtulawo ƒe gbeɖiɖiwo alo ame siwo le xɔ tum. Lidodo kekeake ƒe kpekpeme la enye kpekpeme 20. Esia la míaƒe towo mate ŋu aɖu edzi o alo akpe edzi o. Ke boŋ menye eglidodo ma ƒe kpekpeme ɖeɖe koe gblẽa nu le to ŋuti o. Eye ne wòanye be gbeɖiɖi hã mede nenema o la, egblẽa nu le eŋuti. Míaƒe to la ele hatsotso 3 me. Edzigometɔ li, titinatɔ li eye gɔmetɔ hã li. Eye ɖe mienye be etoa ƒe hatsotso si ne le edzigome la ya medzudzɔna tsitsi o. Eƒe dzidzime nɔna milimita 1. Ye ta ebɔ le amewo me be ame tsitsiawo la woƒe to lolona. Azɔ ne ame aɖe ku la, eto ƒe ŋusese la meganɔ anyi o. Azɔ nyaka Biblia gblɔ ne eva eto seŋu la gbɔ. Eto la míaƒe amegbetɔ ƒe ŋutilã ƒe akpa ɖe enye teƒe si nu geɖewo tona yia nyadowo wote ŋu tona afi ma hã. Nenemake adzeɖaɖawo alo aʋatsowo woate ŋu awɔ mía xɔwo dzi ase. Nenemake beble hã. Eye kple nuwɔna ƒomevi vovovo siwo nye vɔ. Nu kae nye Mawu ƒe nufiafia gbãtɔ ne eva míaƒe to senuwo gbɔ? Mina mía asi le Yakobo. Esia míate ŋu axlẽ. 1:7 Yakobo. Nɔvinye lɔlɔtɔwo, minya esia. Ame sia ame naɖe abla le nusese me, nanɔ blewu le nuƒoƒo me, nanɔ blewu hã le dziku me. Nawɔ blewu hã le dziku me, nawɔ blewu le nuƒoƒo me. Gake la, naɖe abla le nyasese me. Yeta egblɔ be ɖe abla le nusese me. Nu ke wòdze be mía ase si wòdze be míaɖe abla anɔ klalo hena esese. Míaxlẽ Romatɔwo 10:9. Ke xɔse la tsoa nyasese me eye nyasese tsoa Mawu ƒe nya me vana. Mina míaɖo to esia yi Kristo ƒe nyawo. Menye ame bubuwo ƒe nyadoe nyawo alo gli nyawo o. Ke boŋ mina míaɖo to míase Mawu ƒe nyawo, Kristo ƒe nyawo. Labe Kristo ƒe nyawo sese la awɔe be xɔse anɔ mía si. Eya ta eto la enye
nutin veviada la miapa mitilalan esia me miasa nufia la ate miapa jiuma nyaza miapa to sanu asa Kristo penyau mau penyau enya nusi la vevie si wojebanya amagbato miasa la besia nami hosa le sijeje mau yanuti nyegala miakpem ha be miapa program au la UNTV afisia nanamaka ha nye wa program la radio ple ya vala po vivo pusiosa ile laji la AMA la badal pe radio aji ya tem asa SL afima ayi elebepie be miagbla gama la ne agboma hena mau kwenya ko episode sese de ujebe miakpe amesula nugbegble wom maha esienye biabiasi miano bi amagbato ha na mia akpo nya suwoglo eye nyaka bi blaglo na eva apasia goma de ojebe miagbe amesula nugbegble woma na nye awo mejebe miagbe o na nye eka amagbato yi onye ala amagbato siku mo binuti o la awomdo labo wana wo mon kokko bo watro do ko nyima da moba oponu si won wala la paklanu la nyanu nya o demye gbewula akama woponu gbegbla si won wala la ma ablam yawo ha abala kodonma la khono wo ko akpadia eyi yado mala khono gbegbla wala flo ama wa fiawo nugbegble wo siga yo gbeyoyo ahano no ana yeta alba miagbe mal nyano chadi nyano nunyu opo nanye alba miado nyagto Sira po era ibang tao. Bagat dakot impact at era ginihimo na malain. Labi na kon ito sa natao na era ginihimo anin malain is may da pinagdadaanan na problema. Tapos madagdag yeto amesumo wonyuna o labana malain at magiging impact sa aton. avansu wada anutita na nya nyuna nya ba jealousy ma von ogado won ola nyuna nya do ku ujemia to nya una mnyato nyado piu nusi nyanu gbegble nye ba nyama ba kata nyano fowo we do ko na ho nusi wo olala efa agbenono ejebe mia adanya do kuda chu bo vava ala bana ma da do ku da ola do ko fiaba na la fu dem na do ku na ola vowo la ala bana adanya do kuda chu bo na mia tung achi akala mi chika aka no la avogan womla esele ola bo wacho aklowi no wana won pokpo bo watroa majeba mia adanya do kuda la won o wo ha magbato wonya do ku la nu bo won aka no wanya bana wo mala umajibe watro ola ala banya da nya do kuda chuun abala kodon mo tapos karag pa po niya magbago tapos ang mga tao nayakan na ayaw pag daw piya kay malain niya na tao tapos mayakan po ako na tatagan ko po yung chance kay karag pa amado lila na ojibe watro to bo ola nu gbegble won hala amado blabno ga tere won or nya na mo bo watro enya man lo de jibe nya de nya do kuda la won alaba afoma afro o akporon mana amada la amachi vozam la balaba na adamo bo akpro o na nyela nyama adamo ba magada wuma o yet alaba nya agbenono na nonyi na nya majebe nya ad de nya do kuda la won o labana nusi nyama nyanya ba nya katami wavo dada
Lagi may second chance. Kasi sa panahon ngayon, di ba? Fola achweka amo sei ayo now mon popo. La nyapa yis menye la. Ewan ko kung how do you call that? Mesuli fifiala o la von woji. Yan. Ko laban wona simau ana. Kung pwede, kung Yeta ganam nya de nya do kwidala wonu o. Nemya tenmi. gina-guide namin ang mataong Aba amachichu aba miau anala. Kala ba miya ado amesula vowom la do. Afiao nusu jebe wawo. Nusu nya tepola. have a big mistake. Ang hindi talaga nagkakamali, siya lang, every one of us talaga nagkakamali. Kahit sabihin natin, semi-perfect na tayo, di ba? As we know, sa tingin natin, perfect na tayo. Kono wanye bana bloba. Mi bloba mi la blibo hala. Mi wabu dadako. Lobo dadalemian. Na wanye ba amadek ma ada hapla amesila bowom ola. Akama mata umatanga biru umina miakli. Blobana ayi mazu aba yudato anahana yudato bana asina su yudato ji ayi mazu aba amesila sete anahana amesula sete bunyenye menya semano sito o mazu aba semano sito anahana semano sito kakala menya semano sito na mau mala Kristo kwa salama bon bana asina su ames semano sito ji mazu bojo to bana asinyana su bojo to ji amukata mazunu sianuna bana ma Daudo ma ama Dau kokoko Ayon. Hindi mo dapat silang iwasan sa diwa o sa ideya na gusto mo silang majebe matuwid. miado kwida chunu o suita onyenyebe ejibe wa Daudo ta la bana Drug addict. amado la kodadawo achike vozalawo jafio amesiula nugbegnuwo ajodalawo nena dada kuda la wonula maten adowodo o Meron kaming tinatawag na prison lebe ministry. Meron tayong prison ministry sa lahat. la gaho mala nyapa mi wasbobo dola afima Pumupunta kami ron gaho siokata la Philippine tuma yeyi na afima kwa tepe sionya gaho maga ketia kesi amo omadamo bo wa yi hafi o la bana dada kuda chungbeglo wala monutila la kana tenga adowodo yita wajibe nya wonu si Paulo wo ana aba mazu aba yudato ana hana yudato manama de wa madoko lodo nya ada hadlogo na ba na mi yi rom la mi wonu si Roma to wona esenyo kwenya kpoglo Paulo globa mazu aba yudato ana na yudato alo madawo mazu aba gojogojo to ana na gojogojo to banya asina suwoji Eta mizona klu plus super wa Daudo wa klo abanya tepama ayi aklo ba maubo esie hia ayi majeba nya dokidala wonu o Lucy strong nyela pa akpada la mi apato Yesu Kristo pa saumala wa wenya agbanono siu ojebe mi ano aba Kristo to ana sinasabi sa Biblia. aba lesing ko kula la nya fiam ana Sa unang Timoteo sa 3 at onwede kanya pong sinasabi Petro pa agbalagba ta tokuwi aton tena machi anyila na nanya alesi jawube na zola mau pa apa sinya mau bagba pa hama plenya tepa pa soti pla komadodo anyi sesilama Timoteo pa agbalagba ta tokuwi aton ng katotohanan. May iglesia pong tinutukoy sa Biblia. At yan ay ang iglesia ng Diyos. adali oyo la Biblia ba esinya mau pa hala mau bagba pa ha sima sa mga nasa loob ng iglesia ng Diyos. agbanono adoli siwojebo wa akpo la amesio la mau pa halama esia ngokokwela de fiami ba mau pa akola eye nyela nfapia sia wosrom la mia pa juto ko khosama sam so soma Pag-uugali bilang isang Kristiyano.
le esime miaƒe agbenɔnɔwo abe kristotɔwo ene la, woƒo ŋutsuwo ale si mianɔ agbe kple mía nɔvi amegbetɔ siwo mele míaƒe xɔse la me o. Aleke wòdze be míazɔ kpli woe, míanɔ kple mía nɔewoe. Aleke wòdze be ya akplɔ míaƒe ƒomeawo. Kɔkɔewo gblɔ esia, yi ta míele míakpem ake hena míaƒe dzidzɔkpɔkpɔ semese nusɔsrɔ̃. Míawɔ esia ƒe dzinu 11 ƒe ŋkeke 29 me le Ghana ƒe gaƒoƒo Nudiga 11 me. Azɔ míakpɔ xɔse ƒe ŋutinya aɖe hena mía nɔviawo dometɔ ɖeka si tso MCGI ƒe ƒuƒoƒea me. Eya la tsã la, egbea mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nufiawo kake ʋiʋiʋi la, eƒe dzi la va bɔbɔ ɖe nu nyui siwo wòkpɔ tso mía nɔviawo dome le MCGI ƒe hame. Maria Teresa ƒe nutinyae nye esia. Namulat po ako na ang aming buong pamilya ay Chile Katoliko to ƒe ƒomea me. Žele si ese blibo aɖeke meli o ta la, medoa nudodo kpikpikpiwo kple gabidodo mawo le kpakpe ɖeka le ƒe 90 si mesrɔ̃ nye ŋutsua kpɔ nɔviŋutsu eli le TV dzi ta la, ege ɖe nye susu ma nye hamevi elabe esia mesena esia le dzidzɔkpɔkpɔ me ale nɔviŋutsu eli tsi atsitre ɖe ha bubuawo ƒe kplɔlawo nu. Ame aɖe nɔ míaƒe kɔme la, eya ta mɔ alebe srɔ̃nye kple vinyɔwo age ɖe hame le kpakpe 22 ƒe dzinu 9 ƒe ŋkeke 21 me. Ne nye ŋutɔ ɖe mata mɔ ɖe le nye malɔ be woage ɖe me o. Esime ke nege ɖe ha la me negbana aƒeme etsia megbe va aƒeme. Emetsitre ɖe nu geɖe siwo gbe la ŋuti vevietɔ nufiafia siwo fia tso awudodo nu alo nudodo nu. Ke emegbe la, nye tsitsia ƒe nyɔnuvia ge ɖe ha la me. Le kpakpe 21 me eye mele vevesem ɖe ha la nu. Esia si wogblẽ nye ɖeɖe ɖe aƒea me eye woyina ɖe sɔliha me. Eyi aɖewo va la sɔhɛ aɖewo va míaƒe aƒe me. Mese veve ɖe wo ŋuti ŋutɔ. Mekpɔ gbɔ be woasi le wo ɖokui me be medo dɔmedzoe. Migayɔm be nɔvi o, mia nɔvi nyɔnu o. Esi ŋkekewo va le yim la, vivi la, mese le ɖokuinye me be Mawu le yɔyem. Nyɔnu tsitsi aɖe nam kpekpegbalẽ. Esia ede dzigbɔ nam ŋutɔ eye mesusu be ame tsitsi sia togbɔ be etsi alea hã la, ele gbagba dzem be yeawɔ ɖe eƒe dɔdeasi le Mawu ƒe ŋkume. Nagalit na nasa puso ko. Dinalo po ng mga kapatid ang aking asawa na matagal ko na pong pinipigilan ng dumalo. Naayos din po. Amesi me le gbegbe na negava. Srɔ̃nye kple vinyo ƒe kuxewo la woɖoe ɖo esime kuya dania ƒo nu kpli wo. Nu si ge ɖe nye susu mee nye be ƒuƒoƒe sia ato vovo vava. Kuya susu tso esia ŋuti amegbalo ko mi nye gake haƒetatɔwo gblẽ game ɖe mía nu. Mawu ƒe kpeɖeŋu ƒe nugãnukpɔkpɔ la srɔ̃nya ege ɖe mɔɖaŋudɔwɔwɔ ƒe habɔbɔ me le ƒuƒoƒe me ɖe ale si agbenɔnɔ nyui kple zɔzɔ nyui le nɔviawo nu ta la, ewɔe be vevesese si le menye ɖe wo nu la megali o. Ke esime woɖui be woade tsi ta na woawɔ tsiɖeɖeta ƒe nusɔsrɔ̃wo la, menya ale o. Mekpɔ ŋusẽdodo be mayi ɖe ƒuƒoƒea me mava awɔ esia o. Ke le nusɔsrɔ̃a sese me la, meva na afi sia nɔ esem. Togbɔ be srɔ̃nye ŋutsua meƒoa nu o hã la, mekpɔe be ele alɔgblɔme nu kom. Mekpɔ eƒe dzidzɔkpɔkpɔ eye to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nudãnukpɔkpɔ me le ƒakpe 80 ƒe dzinu 90 ƒe ŋkeke 29 gbe la, wode Mawu tsi ta na wo.
ma ye masal do pnya ma ba ma nya amaye ba ba sala nya ji ma magali o nya mau lolong ple ha lolong la nu go gbadam ma ye ma pe ba se nya ji jo pogba ke tia kala nya agbam to gbo ba le nya pasu ma ga nya o da fna mi hala ka to mau pa no dan popo mala nya po am nya pa zazao la sa de se me to fu alo do po ganda ma asina o to ba ma ho kansa do la ba bla avama kama pe mau pa bala nama la amanam ala baba no vyo gbadam nunya la nya achika nyaoma. Sa kasalukuyan po ay aktibong kapatid sa iglesia at sa kabila ng karamdaman ko pong ito. Bola mala halama. Tugba ba mala dolam hala bayi nya mau supo aji. Ako po si kapatid na Maria Teresa Kalakday at ito po. Uyo na ba Teresa, magno Teresa ay senye nya khospa nutinyala. Ang pag-aabot po ng tulong sa nangangailangan ay isang mabuting gawa na iniutos Padan wona amesula nyamala ni kunya. Lesia nya sesima wona nya kata. Lesmi na wona sesia wujila lolon fa kala nunyu wala la wa wechojila. isang may kapansanan ang humihingi ng tulong dahil Lam nya paduduk po ado woma. Amade sinya ba fa ajak padan mada labana. Mateng atu bridge ji ayi o kakamya ko nusinya no vya magoto o woneda. Ate, pwede po pakisuyo po. Mahirap kasi ako bakit pwede po magpatulong po. Pada pu di ateng akpadenunya ni mateng alia nya o. Kudu nusi matung olala anya nusi sasa. Nu katanya makpada anu ti o. Dia cuasnya makpada anu. Akpa dadanau punya. Jila joyem di jomba mau pada bunsia aba novisi ya tu ena la bana nyatnya la ama mesmi nyat pada anti on na mada biya wala awine ajabe na achima bala anu awawon o ada kuku de ma biya pada ngumde chugo ama jema ide eji akanya matan la soson o asasa la bana matan iga matan azon ayi o yeta mapada anu tido
matuta flachiba madafnausia. Enye nusinyo na wanyebe ateng akpada amabubaun bagito. Padaku dini la wong pla. Nyamatan la zozomuta pada nunya ba mazombi. Pakui ba amala sasanne bo alia anu aya madaka mala pakom da anpo. Papasok po ba kayo o pauwi po? Ay, sorry po. Ay, sorry po po kayo. Okay lang po sa akin kasi kailangan niya naman din ng tulong. Yamada funampo laba ehnya padang ta. Majikaba ka ehnya padang. Makisuyo po. Akit po kasi ako, nahirapan. Tema biak padang cuk bawa. Laba na. Papatuloy lang po sana ako. E ba maso ay jila asasam na. Kasi may kapatid kong may putol dito. Tinulungan ko sa mga tao para mabubuhay. Pasensya na po kayo. No biada la asinya zole zozoda fune yita mawi penada an Tumutulong ako. Kahit pada sino, kuku chikamiye. lalong-lalo na sa mga kapansanan nga dili makakaya, tutulungan. Pada amunu baba bagito amisiu mateng azoko. Pada kuku de mabia bana pada nunya. Nusia da kwe onye subula jabiam chumya bo. Pauwi na po ba kayo? Papasok po. Yita makpada an tido. Ay, dito po. Maina da school. Nye school afima ula. Pada kuku chikam bama da funau. Awu jijonya. Bama lasia wala bama kila bibla mabe. Yung pagtulong na yan is parang Jok popola nunana mawunu koko. Padan wawasia aja aba nunana amana. Lebnya no kalau sia benya wasia. Na enya la wonu tilana aba mau ko jojunya pada nu ana aleke siala. Nya sia joplo. Yopo agbala tabla agobo ashik ato. Lobe menya nukuna nuku agbato. Eye menya afona bunong. Yop cho apa nutina na dan sianus wateng awalan wanya nukuna nuku agbato wanya afona bunong. Bonu tina la acwe awo. Mau ko jojunya pedonu aba nanya asi ena asila. Mau globe nananu ayato makpada wonuti. Doko ula aba nala mau pa asido na wo ana badala padan wom na pa amama alono vimala yama ya twila echo wonu tila blibola chowo junya pa abaunu na mawu eye nusie oblo la tawi abaku bidaka romato asok maklonu ni nobio to mau pa domato tro mabana ya cho nyapa tinau nyasibo nyacho la FCFB nyacho nyapa tinau awo sasa gbagbe sinutiko si jamau si mau subo bomoto boda acho wonu tinla awo sasa gbagbe FCFB wonu tinla la kalo baya awo mau ko jojunya bawa klon ko agbato bawa pada bunou bawa anna gomasasa amesio gomasasa mana wasio bawa pada bojo taunu bawa ano ayi wala bana amesio amada kamala lolom ola esewenya nunyi sio ojeba nyawo laba senya no klalo awo nunyi nyapa nutina la ajeba seyo no klalo minamyaza nyapa nutina la awo wasasa gbagbe aba mau ko jojunya pada onu na eye migana nya angule ba o blo asiela efeso topo agbalatad nyakle nyasingo populaglo bibi imi bana asi menye bana nunyusi amada wonala asia ke wa ahocho apotalagbo adranya pluvi alo adodevi. Sa pagkakataong ito, puntahan muna po natin ang ating mga kapatid sa dako ng Kabikulan at naroon si Brother Azo minamya yi nyano bia wala biko magnetu Joshua Antonio go
Plemiano biao siune cho mau ko hamala alo MCG ako pukwema. Labamia zodono suyade na mau na apa domanyunyo na ada nyano ya mbatobo. Kuya efien lolopo gbadona maklom tifafa po gbadona minami Chonaga City. Bisi eye miano bisione cho Members Church of God International o MCG alama. Mau ko padan plembren ko pomala. Nyetogo hela miano bi amabato boy. Wo amesu mi ko ba nya tu baba. La fiesiela Messi le klimina ayanya apono Annabel. Obi Andre esia eya ela nuku achiru cheche siao dadraji atoto odrada katoliko toy efiena o ameke likliwo midrana nusia eyi yadola stronya eyi yadola vinye nyanto miapa gami choje agome ayeneni la fifi mala nyanto nye gai neni alofa vida alofa tomo la bana menya amagada wilan plan fifi o majago magaden lan dima la yaduma asada ga andra yadula mabana ndoma neni na pona lan kakabli bola katapon da drama yadula ala abalo fa aton ana. And then yung kita po ninyo, saan nyo po dinadala? Kasi ilan po ba kayo sa bahay? Sa ngayon, bali 11. Nyaman nila pam. Siyam kami. Siyam. Ashiki nyinyi. Plus isang pamangkin. Nakakasya Vi adela asinya. sa araw-araw, Nay. Kapagkasya na rin po kasi minsan nabigay din yung isa kong anak. Jinye kwa nyapa zazang lanusi drama la beshagbelana. Tulong po sa inyo kahit papaano, kuya. Mula po Yeta sa Camarines Sur. bemyateng akpada nutiwola la kamanire suar afisia nyano visio li primi cho MCG ala yenya nola Daniel li primi miela kasuada nagawo sinya peso akpa akto sinya nana cho nyano biaubo cho halama de ojena wa dada asia alulu hukoi kadan gai Di po kayo makapagsalita, Nay. la susumba mateng lan fumpo dada. Bakit po? Bakit? Hindi ko akalain na ganito yun. Bibigyan ako ng ganyan. Nyamala mo pombe nya chonan avinam aliao Malaking tulong na po ba yung 5,000? laban na niela alulunam koko pada nuga onya Malaki na po. Mas niela chom la pada ngom nao pada ngai malaki na po. ejenawa Naiyak po kayo. Bukod po dyan, meron din pong le emak magbahala items. Nay? Kasama nunana do holi siwa anao le nyano biawula MCG apopo pa mafia esewe nyananao a face mask aha sinachono asiklom ejeji pa ple musike nyanao mol kotokuda kada agloba nyama nyila apama nyama sheki ila mokbomba esia akpada nuwo dan maka bibla ha sinateng aza ng mga salita po ng Diyos sa Biblia. malamok bomba ateng akla mau penyaw cho bibla ma Naibibigay po na maka ha nuduado la miasila afisia sinya acho anaw sa inyong bahay upang alaba nakwe ayi apome ne miateng adunu klowo kuma esia ejenawa akwe dede Hindi ko akalain. dekpada ngusia akwe na MCGI na malamok bomba ano aliao la susumba nyawu banya tabia biada kwe onye akwe dede Salamat po sa Diyos. akwe na mau Salamat po sa Diyos. Diyan po, kuya, napakasarap po sa kalooban na sa mga ganitong kuya sa salama nyo onye pamya salamnya pa jioma ba dan nusia po mo bi mala meteng panada amon po
abe aƒenɔ Annabel egblɔ be yemele mɔ kpɔm be mía nɔviawo siwo le afi sia akpe ɖe enu tso Mawu ƒe hame o. Gake Mawu lɔla kuya míawo kple mía nɔviawo afi ka ke míele abe ale si míewɔna ɖa ene la, be míate mía nɔvi amegbetɔ hiãtɔwo gbɔ esi wònye MCG klẽna eye wòlé be na amewo te. Míelɔ kuya Daniel eye míebia Sabat ƒe dzigbezã ƒe dzɔgbenyui na wo. Mawu tɔe nye ŋutikɔkɔe la. Akpena Mawu akpe geɖe nɔvi ŋutsu Joshua, akpena Aƒetɔ la kple mía nɔviawo katã le Biko. Akpe be neyi edzi le ɖeka wɔm le esiawo me kple nɔvi siwo katã le xexea ƒe akpa bubuawo míeyi edzi anɔ nu nyui wɔm eye mianɔ keklẽm ɖe edzi anɔ wɔm. Eye migana míade ƒuƒutoto ame aɖeke me o. Meka kɔla yi ne le nu alo dzuka mi ne tso o. Míete dzuka pɛmɛ mía nɔviawo siwo le Mawu ƒe hame tso la míeyi edzi le kpeɖenu wɔm na mía nɔvi amegbetɔ siwo hiãtuwo la elabena MCG atsɔ ɖe le eme. Itinuro sa amin na pag-iibigan. Maganda rin naman kasi na ma-realize natin. Enyo na wanye ba nyakpo vide acho vide si chua Mawu ƒe sewo dzi wɔwɔ la me. Ne míedo dzesie la, ekema naneke mabu ɖe wò o nɔna wɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi. Lahat magiging para sa sia nu la anye míaƒe vide. Sim, irmão, a gente, com muita alegria, a gente levanta muito cedo, a gente prepara. Dzɔminutɔ be mía afɔ me awɔ kɔfi kple abolo na amewo. Míete le esia wɔm kple dzidzɔ eye míegblẽ ɣeyiɣi ɖe esia ŋuti ko ale be míate ŋu awɔe nyuie. Enye seselame nyuie ŋutɔ. Yayra menye be mekpɔ gome le wɔna sia me. Akpena Mawu. Esia enye nu si wɔ nuku na ame siwo le mɔwo dzi. Nuɖuɖu nana ame la enyo. Gake gbɔgbɔme nuɖuɖu si miena la enye nu si le vevie wu. Le nuɖuɖu me nana megbe la Mawu ƒe nya si miena la ele vevie wu. Meƒo se be ame siwo li le fifi me la nyuiwo wɔ na mía nɔewo. Seselame nyuie le menye. Míexɔ nuɖuɖu le afi sia sia dzo ɖa va se ɖe fi ɖa. Esia míena nuɖuɖu ame siwo va yina la. Ame sia Mawu ƒe yayra wònye be woawɔ kpeɖeŋu na hiãtɔwo. Akpe na mi le habɔbɔ sia te. Etsi le dzadzam alo nudɔ le ʋuʋu o. Esia mi le afi sia le kɔfi na amewo. Mawu ne yra mi ɖe eteƒe. Akpe geɖe le susum be wɔna sia ele vevie ŋutɔ. Akpe na Mawu, akpe geɖe. Mawu ne yra mi. Isipin mo lahat ng inuutos ng Diyos. Lahat ng sinasabi ng Diyos. Wia susucu Mawu ƒe sewo katã nu kple nu siwo wògblɔ kple eƒe viɖe siwo le eme la.
Sa ganitong kaparaanan, naibig po natin na kami ang La apkasi agumala nyawo abamau pa hamevyo anala alwamin MCGI po mala midwemnya azu don siada bemia aha wo bina nyano bi amabato ay esia ni khwedema ba anya pa do dasila apotola ko kuma amesi kenya nu nyuwo mawone ola anya nu vone bo kana pipi andring blay na maka oble la tato pipi bla bo antra no do pa agbala lama magate nuni yato nanu tetela nuwo na awowo o sa tulong at sa awa ng Panginoon kami po sa MCGI mau pagpadam penukan popo mala nyawo sunya MCGI lo Members Church of God International mia ai eji ano ang paggawa ng mabuti sa kapwa-tao ay osa simya hola dowo osa simya wowo na nyano bi amabatola ese alla mau pololo wowo manami yimya yi eji to mau pagpadam penukan popo ma ukapa apa kake nyano dia ula sa ating mga tabe at ganito din po kaming nag-aanyaya sa inyo na muli ay inyo pong pakinggan hauna pada wawu haunti akala nyelam yakon dan ya akpo nyapa jutu ko sama san soswa aja goma ko jini ude kia pun ke blabo ini pada maka la nyapa MCG channel laji ya teng atu SCG aku ini ya like ya subscribe nami dan maka ha nya teng awo pada usia dan nak nyano di aku na eva upola masanya ubola MCG atikita clinic alo kwanji ala apna nyateng ap yo fai onye ese ala nya pada dasi wo mana to pada esiam tila akala medio kata siola mau pahamala chuka kapa apa wow nila apa dana apa tola kena mon popo ni bubusi una mila akbapun kekaji ala bamnya kata nyateng akpok kumalam ya program lama kepada esian tila ni galam ya akbam ya akbam ya program la UNTVG bakla ya valasio dan ya silaji isim ya teng atu akpo nya pa dodola nya akpin dinami haji jada sigloba na hau abanami hala alla etapa banya adoji da maun ayi nabi nono ana ma wawe aji hasenan bubu kafu kata mau te unya tibi kinami nakaagi mo kalisod sa dalan padulong diri ana mo karon diri pero ang Ginoo og jud mo'y naghatod sa inyo ha diri asa sahala galafia ko mawe promiva afisi la nyepata posia nyela apedam na mida pedam sinye chobi apatola do nyapa badudu daun be miva nyagbo Paglipas na mga taon ng maraming paglalakbay sa lahat ng mga daan dinaraanan sa buhay. Aming napatunayan ng dahil sa karanasan na may Diyos na sa atin ay laging
nakilala na laging may rupong ikaw. Muli kaming nangangako, hindi na bibitaw. Kung mayroon pang daranasin mga pagsubok sa buhay, tiwala ay ikaw pa rin, lalagi pa rin ikaw. Ngayon'y aming nakilala na laging may rupong ikaw. Muli kaming nangangako, hindi na bibitaw. Kung mayroon pang daranasin mga pagsubok sa buhay, tiwala ay ikaw pa rin, lalagi pa rin ikaw. Mayroon pang daranasin mga pagsubok sa buhay, tiwala ay ikaw pa rin, lalagi pa rin ikaw. Tiwala ay ikaw pa rin, lalagi pa rin Sa atin pong pansamantalang pagtatapos, kami ay muling nag-aanyaya sa inyo sa isang pananalangin ng Isima mola nyapa program lanwa kanila nyapamahana apadata o na mau na mon popodnya si miesa itu apa da manyunyuma minamnya katanya atu pada apa to nya mau nya fufu mau nusukata to lamia apa to Yesus Kristus pun koma fu akala ila apadam na ololo pot manyunyu sio mietu lamia pa akuma lata bashagba lamia pa agbama Ninyeba lamia pa jiumala o asisa sakwa dawanai nyenam namnya asa wololo pa da manyunyula koma hanamnya na amabato puma apa kanala api mahala papam dan yakatamyan ufu nabanya ada bapa o kaf
anaknya nabi ang bato kadaw nyanya udo no piada Lalo na po sa mga nangangailangan at gipit. na undan popo Alam mo po, nya silamnya dokuma bebieto nya nabi ang bato siyo nya tula adon kweji siyo te para kamalu siwa ila agbasia makolaji dahil sa mga hirap na kanilang pinagdaanan, siyo mapopo budaw Ama, ya fukwa siyo matuk ulalata ufu kahit sa maliit na anada mo namila maging mga kasangkapan mo kami wala mo suyada nula upang may abot ang iyong kabutihan nya sa suudon kapwa. Tulungan mo po ang mga udo manyunyula natin nya nabi ang bato bo may mabibigat na mga suliran mesula dolon la kadun makapagbigay ng pag-asa mesula sa kanila. kukyo matum Ang mga kabutihang nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po loloko do manyunyu na hamapopo vinao kung hindi man po sa buhay na ito, mesula do manyuwang na iraw makasumpong ng pra naman nila agbasia maula dahil sa kanilang awang ipinakita nuban ko po na susi Bahala ka na po sa aming lahat. dan nuban ko po Sa iyo si namin udef itiwala nya nabi ang bato ang ka aming mga buhay. fumiglam sian da asium Marami pong jomnya pa salamat sa iyo, agbakla khosalag blanda asium sa pangalan apa da now ng lamia aming apa to napakalipas na si Kristo Jesus. la Yesus Kristus pagkom amen Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa nasa mga langit, ang nene katamnya kololo mavocho nya pupu maula bola jitu amun babak plak doyo yo secuknya apa to Yesus Kristus bo baplak bobo pila pada kawo na adu jide dia pajuji tibi amen
Sing the glory of the Lord, bless His name forevermore. Oh, be joyful and be grateful, sing His praise with one accord. Let us praise His holy name, for His works are without blame. Lord our God, we trust in you, we trust in you. Rise and things we do, big transgressions and damnation, oh, your words forever true. Give us strength, that Father dear, shine your light in times of fear. Lord God.
Viva
Minsa'y nalilito, walang masulingan, puso'y lugmok sa kabalisahan. Sa mga balisa ay nahihirapan, tigil ng hinahinga kalooban, nawawala ng pag-asa. Dito sa mundo, naghahanap iyak at saklolo. Pumasok ka sa iyong sikat, kausapin ang Diyos ng pag-ibig ay sambahin. Ilapat mo iyong pinto at manalangin, at ang pangalan niya ay sambitin. Ang tuhod at sahig ay palapatin, bigkasin ang puso sa liig. Doon pakilala lahat mong panindig sa Diyos na may dalang katumain. Lalapitan ay pananampalataya, magsisising di